Omwaka gw'2020 disitulikiti ya KYEGEGWA ekahinguza iteeka ly'okurinda omutindo gw'ebicoori eki bakaba bagenewe kureba ngu kitereze omutindo gw'ebicoori omu disitulikiti egi. Twali twina ba WFP bayendaga kugula ebicoori byaitu aba partners baabo kubiri baitu babagabirofu WFP egamba nti ebicoori n'ebigura Kenya na Tanzania bw'okuba byakula eby'ekumi. So twakyamuka KYEGEGWA tukola ekiragiro ekyokulala ebicoori byatu tukabiri by'ekumi nuko tutunga akatale abantu baitu batunga okutunda ebicoori. Ebi n'ebindi babigambire omu kuvugana hagati ya district omu KYEGEGWA n'isingiro okutebeekanisibwe ab'ekitongole kya ripple effect. It's expected that they will be able to learn some of the practices that the ordinance has been able to promote, especially on aspects of maize quality control. Actually, we are supposed to resensitize the new councillors and print out more copies and the rest. Certainly there was laxity somewhere. Abeebembezi abarimu ba kansala bakuru b'entebe za kataano hamwe n'abakozi ba gavumenti abandi oku bamazireyo ebiro bibiri barukubangurwa. Kandi ni kwisingiro district tuletwenze tubarebereho kuri iteeka ninga tweta ordinance ya kuyamba abahinzi b'inga gy'ebicoori kandi bikagira omutindo murungi. Ekiragira omugasho gwakyo n'ogukureba ngu kyarinda omuhingi obutibwa kandi kyareetana n'omuhingi kurebeka ngu omu byari kukora yakora ekintu kiri aha mutindo aho kuba tugira ekintu kiri aha mutindo kiba nikimanyisa ngu tukugira n'akatare. Disitulikiti ya KYEGEGWA ahabw'okugira ngu eine empungi ekaba yashabira ab'ekitongole kya World Food Program okutandika kugura ebicoori byabo biita ahabw'okugira ngu ebikaba biri aha mutindo omu mubiri hati bari omuhoro orikureeba ngu bakore obucweka ihembe okureeba ngu byongera kukuza aha mutindo. Gasha kwa Philip Murangira omu KYEGEGWA.